Mai ke ni ka tupia. Pai bong pek. Tong ma me manu ba ai. Ai maya me yang birthday Christmas. Hatu simi ang gumne. Manya thok ma me bi maya. Sisa. Ban tere maya me me me. Maya le ko angel sha. Ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Drug Reduction Elimination and Action Mission Meghalaya, Lingbau Mission Director Ubak Francis Kahiying, Hakakat Sautu Uyayong Ara Ïarap Hundriu Kelas Sam Kitiar, Shiki Sautli, Ki Rehabilitation Center, Ki Bakinthup, Ki New Hope, Ki New Life De-Addiction Center, Ka Asha Bhavan, Ki Badan Hanong Ba Shillong, Ban Ajing Kai Pintibet Ki Samla, Ki Badang Don Hapadang Ki Jing Sumar, Namar Ka Jing Kyrni Drok. Ikitiar lamang da kasor ka jalla haka jinglet ke bakot kendai laktam bat kini kitiar ki kinthop naga benta ban aj ki kai pintibet haka kam plumbing, bakery, food processing bat wiring. Haka biya day bat kani ke dream klayas nok tilang bat ke industrial training institute ban aj ki kai pintibet iki Samla. Halaki rehabilitation center kadang bahadian habot kinla ban yokam dan Seng ki kam lajong di Meghalaya no nakijaka sya sumar. Hidup jingkermen no. Pero yang kita dulu juga bah setelah tang halai jong, kamu kebangan le, kamu akan pergi sabar, dan nong lam Phaikhmat, dan nong pergi. Tapi kita bisa buat nilai trekam ni, kalian jom ni nilai persen ni baru le. Ini ay kita kerja training ni kita passion, kita lah mau pakai kamu sendiri. Dan kita ya habis nak kejong dan nak kejong kecil kuat kecil semua tenang kuat kecil semua tenang passion kita tenang kata tenang pun jai training te nilai persiang hidup jai training dibanding penjuk yaki kanang bakin ladet naga rehab joki bakin nung hai dia biang sa keju kalenti ke bakin ladet dia te alis mentang layo training nangi lesi semua tenang, layo sertifikat, kila wan seni, wan biang dijai training dan kalian seni, min ai biang dijai training kiba, kambun, marham tu kita lagi jom aktiviti itu kiba buat rehab, kita lagi jom aktiviti kiba, kin habsim bentah tu, tangkan ni jom ni kimla ampun kakus the 3 months gimla course ni kita di arsnem bat chisnem te lai bana gimla bunda alis kini kita kan basic mar sisin bala ayo hi kenu punu gaji kam ho semua tenang suki gila malan te gila alai kita sudah buat ya tadi tu gila banwan saya ITI ni gila kan kilo training kita dan kamu yang saya bimbing nak kalian zongi betul besar Rehab Center bang sayo yang kini tools nak lentang kan vocational training di Rehab Center keburang barok kalau musyaw belai nomor ba kijengya jadi ba nadu ba ka sarkar Meghalaya kali ban Seng yang kini ka Dreams Mission ma kedam sisa ki ba ki waipat ki omba kani ganti tangka dreams mah tangka jepot seniu kendrai hakajnya ganti ke jongi rikat kani dreams hakajnya am bisa kashi empat kani gede syak kata jepot seniu ke bangla pan urang but kani kelaja kani kasni bangiyo kumne di nagliang jongi kumti Rehab Center hawai tidak hat Southly dan nagliga first trial niyo ikini bisa ni Southly ki di center ni yo ikini kitiar bahkan mong sisa kembang ni madam joint director bahkan mong ke eksperimen berkunjung ke challenge na kamta jongi ki Rehab Center kumno bagin
bu baik bu reti bat kunjuru bangin push ya ka motivation ya ka skills ka ba ki parlok ki jomi ki beran ki Rehab Center kin yo ya ka jing yo ya ka lawe ka bah ka lawe ka internet kam tamba kin omple jimut ya ka basneo ha ka bakilami na ka Rehab Center bakin yo pat ba ka lawe ka bah ka don Phaikhmat jongki Jadi dak kata gini semua kuman ba nak kalian jong ke dreams ke jiram jong isa ida trash tam bat kumjuru nak kalian juga ITI ru kita keluar ban collaborate ya kini ka pentan baringin scam ba kini kita hagi pentan di prepare na du ka plumbing ka wiring wireman ka food processing bat ka bakery kinong sisa ke jingmentoy ya ki parlok ki jongi ki bedan haki Rehab Center buat nak kalian jongi ki Rehab Center hai ibor iba ngila ki don ki vocational training ki ba hiju penong hala ibor iba ngidon teng kalau penong sisian mai benai kani hai funding iba ngidon kendrai kani ke jing le juga dream pat kalau long semutku ngayo panya tuat jimut semutku bukan long continuous mah kau mana ke benai bat kanong sisa ke jingkut ku ya ki parok kila bakin take up ini ki vocational skill training na ke banta juki nila bangin small ho ya kata marba habaki dan hapo ka treatment ke juki at the same time that ni island bakini ki bakin skill based training na ke banta juki Kenapa bagi kami lasai dia habot nak kebentar ke sustainability jongki ha ke future mo kanong kung ka livelihood nak kebentar jongki bagi laban earn something stand on your own feet yang lagi kejap le jong kenang makan telat iki nak kita bayi officer bentar bagi relax nite pa bon naki parlok jongki ki bangat ha ki jindi ki besniu bon na pleng jongki ki Indalami na kirihap ki jengin re kihap na ipaybiyang. Onse kinipaybiyang si kirihap. Amat relax ka jeng tu kata-kata. Ngilangin maybe 85 to 90% kadang relax sa ki kihap na ipaybiyang. Kaway ngilangin gani ka peer pressure. Kaway ngilangin bagimdan ni de kimi nang kimdan ni baginde. Dili na katili ka jimot jimpakat. Kaya hado kata-kata deh. Kimi kidan ki amu ka jebir ka batli nai ipon haki chimut pakate ki bawan andrai lada ki shong hang to at the same time ko mangipet mo kibi ki schemes ro ngipet kibi suppose that ngipet kibi ki schemes ki jungiro nai ko mangipet ki halfway home. Let me just give you an example. A halfway home jungi kabangipet ki metna ka banda jungi mentally cured patients, not fully cured, under control patients. Kibangi shimmy ini ki patients ki buwan nang tay na po hands ni po ako ki halfway home jungi kini at the same time with medication at the same time ni ay kiro ya vocational skill training na kabanta jungi kanang ba Ïarap ki hadin habot kilahi nang to te kalong kung juro ya kini ki parlok jungi mo ki beran ki Rehab Center ki Rehab Center jungi kanang ba kindalami nang to at least kindan something bakin le nakabantaya lagi. Mission Director had a dream in November 24. In December, I had an opportunity to let users for program. In the French most of the users are heroin users. Basically, we are dealing in Meghalaya. This is the most dangerous drug that we encounter. Dia hampa mga Kyrni of kanu bigam he spend kanu shiski by use of drugs. Yung 2,000 to 2,500 rupees per day. Arja. But they don't that because heroin users they require 3 shots per day minimum. So one shot is costing around 600, 700 rupees. So you can come Arja Sanspa. If you don't give a south shot, sun shot, you can come. Kerja tu over last year Meghalaya train bagi kulit Meghalaya, coordinate bagi police department, bagi social welfare departments.
dia kalau ada huge effort ban penduna yang drug support Shillong. Apa Meghalaya kan? Kapta po Shillong. Dia kata jing penduna jing efforts ban tekam di bulan kalau pendiar ya jing don drug support apa Shillong tam dia kos kalau kiu. In October, kita polis yang drugs, one shot of heroin, buat Shomdor, Druspat, October last year, Shomdor, Lai Hajar Shisha, Lai Hajar. The user today requires 10,000 rupees per day for his addiction. So what is the issue with us? There are two given RMP yaki users. Away kini ba kisdang petty crime, sedang gatu, sedang gatim, that is there. The other, which is more dangerous, giwat customer shoot. They get more customers, they become petty peddlers, and then to sustain their addiction. So that is more dangerous for us. Now there we have 14 little cuts out the rehab centers of Meghalaya. Agini centers kita nak cui melalui rehabilitation. And the kita mi tu ka data company ba relapse rate kalau high. Kemudian ba 70-80% tingkat yang apa drugs. And jintin jumi our fear kalau ba the kimi tu hajam kin le no kimi kam kin e no drugs tingkat yang and the danger is kin what show customer get more people involved in drugs kata jima jumi. This is one focus. There are many kita dibun gila kelenting yang try tentang dream mission. Mereka ni mereka aspek mengikwa. Mengikwa ikna kibami dari ya ban relapse. Mengikwa penduna no yang kata. Over the years, over the last year, nilai keren, nilai meeting bagi penyiar vocational trainings. Centers, but nilai keren kuno ladam ni hikai no ki skills ini. I no ki kita lagi hikai no ki skills, but in the me no to kinila yang no kerja tu. Ladang kila yang nak kerja tu, kinla nak relapse. Kam what lenti. Dia dah kata jengmu, so we went to government and we impressed on them. Initially, we tried ITI with almost 4 technical school, but bids, MSSDS, we tried yang begini. Tapi problem kalau mengadakan meeting bagi body South Bay principal trong ITI, yang kasim sitom ni yang ini bagi rakit, bantian kiar, banrak santai, ban haji kaya. Di apa nilai keren kita, itu Nia berhak menunggu, Nia suggest no, maka dream kan kita kita buat di rehab centers, but ITI don't come through, but it won't kita kita. Di kini kita cepat kita experts, kalau kita dengan school maka ITI kita kita experts, bagi dream ini kena. Dia kata kalau menjual ke ITI, minta dia jima kadai habak indami naik kini kita buat sustain ya addiction judi, kita buat problem show, increase kecil. Nang increase, ngang awak sambut, tu sambut dimuat sesambut, hidup dimuat sesoput, tu dimuat senduput, kita bom sedang mau kena. Ketika effort, because kini kita pun suatu. Drug usage kalau awak hari ini, it is a global phenomenon. Kemudian ini suatu lah, ini problem. There are many idau action di bawah, nak ada kita drugs kena. Ditambah long mental kalau awal, we have to address. Kadang-kadang kita kalah dan nanti berubah address. Nanti bah long bagi beliau kita beli kesukaan perlu naik tentang ini terus. This is a positive view. Ya kalau mereka sedang untuk tim yang neu recruit show itu beliau, beliau kadang-kadang kalau perlu ninja which will have a long term saving, save ya Ïarap ya society itu. Di kemudian mana yang kita gila training gila IG kai kanun kuat amang tu follow up kanun kuat amang tu nang tu nakalian jungiru gin IG support ba la kuat men Seng ka karana ke dream mission maka MSSDS ke collaborate lang gin nya IG support yagi
gini ban set up their own team. Im ai bisa in betia kita, berkiru kilapan ban yang halak bisa macam. In set up ini. Nanta kadang skill training juga pada dalam certification and in your proper certification idea wakila pendep hok ya kadang you dadap nangi kilapan register pada labor department tu bagi employment exchange nam tu kita yo placement channel. The main idea is to keep them occupied. Bagi ini like and relapse. And like relapse, inam guna keep drug users upon.